Hello guys, ngasi video se DJI Ronin S ki gimbal du tutorial to gi tawne ba tutorial je khangdaba yam yawbi ba male adugi ni semjaba video ne camera macha hapagana kamai semga dage adagi camera achoba hapagana kamai na setting je onthoga dage aduga ma je adum khappaga leije kai maram gi no habagi matang dane si semak du je yamna mayam na su haidi haidi loi haine ba ko si je adum kapadi loi ya ne ba du kai am smoothly on chatta ba khota ba adugumba yam thengne ba ko ai samusum thengne adugi semjaba video ne je besin kapu dagi kano to bai tar haksang jam ngamdana le hosu mamit ka loi pongkhara le kya thokte yumni ma pa adu hosu video je authai chala kholo su sem tal la ba ai hoji gimbal setup to basina du camera se 70D ne ba ko 70D da hoi 18 by 55 kum zum pa ne hai kano kum toy ko do ai sir pa du je 18 3 je temran gi 18 200 ne am gimbal se pangkap pa ho jara ge ado mam yeng mina si kamai na setting sem ge ko ge ha do aina 시나 모이기 깨노네 게스 깨기네 보고 시기 모이기 시다 호크게 마이 베스트 플레이 동안 야오고네 봐 수많은 빨래 또 베스트 플레이 하빠이니 시나 누가 마이 시다 머리 야오지 시 머리지나 카메라 공부다 틴베네 봐 마이 follow focus 공부 산나바기 시디가 시도가 라이트 또 시나 야 박신네 되시지 카메라 영화 또 누가 시나 베스트 플레이 마이 마카기 오이네 보고 looking to rani juga sih apa sih kacang apa tuh si palm aja si saya ini lok nih si saya ini laga cuman lok dah itu saya tamani 누가 빠르면 수많은 반도네봐 시기 본지가 시기 라시 수많이 잘하는 봐 어다리 렌 상반이고 렌 상들이 수까지 M50 군버들 어다리 수많이나 시기 레이버 마이 3 군버나 딱 4 군버 담마가 잡잡네봐 아도 뭐 아이기 세팅다 하이다 이 수많이 셈이고 신이 농아에 까빠지 줌 동능바 거기 그노군바 야 군바 담담 농아에 신이 누가 수많이 빵갈라니 아마 좀 세팅 좀 이렇게 시작하거든요. 레벨 오버도 시 디스플레이도 동안에 넣어보는 거 이 호가 간다. 수완 신비라니. 근데 시 소마는 뭐다이 라샤기 좀 이제 수완에 담아내 시 하배당 베시기 원의 심이지. 아도 거나 파넬 배움다. 수완 사진 돈이 하나. 누구 잠라이 시험해야 되나? 수완한 탐지로. 손 감매 여기 다리. 손지형 수완 인사라니. 무탈론. 시안 셈을 간다. 수완은 융탈레이 보도 소만 칸 감미. 여기 다리 수완은 가게 좀 인바. 진짜 반영 비비야. 오케이, 시야 이거 수완 더 수완 용 갑이라니. 이것이 담배로. 손 강함에 여기 다리. 수완 담아간 간다라네 어디가. 수완 숨감 되게 앉아. 수완가 인테라니 뭐. 지야. 이거 사마링 한 수완 담아간다. 시 수완 담아간다 링디지. 수완 링디 레이지. 시야 알아면 시 세대 잡자네 시. 누가 진짜 온도 비라니. 무슨 카드노? 아무 시 버튼전 시 버튼 타간 그린 진짜 그린 갈아가네 이거. 그린 가면 동다 시자
1 2 3 lei si 1 2 3 je ado ai se semi setting je chaman na tar tar ga amune smooth oina ba ronin na apps ma hapchan dune ba du apps to si ubro da undu mal si ai shuma thola gi du si je swana connect to ne ba ai only connect to le sai mal oina ko du do ga koi sang du je kamna te station changani aduga sigi horizontal calibration je sian to topi ne ni ane mo san da percentage to 7% sa dije do sa chat lai ra ni san da si tau dra di kan kan de hai to auto sa ke je tang wan ma au to sai chat li to si ni ai je si mai gi ka chap sa na semai ne mai gi kan to setting do si mo ke ta gre do next tam kai to na ma tam da si gi moto parameter se sia mu check to ya de si ju auto tune to ya de ko si auto tune to thone to sa ni ai je si lo ma sa auto je sem ram ne try sem mo dum ne sem ba sima oke la ko aduga next tam balance ts simu check to da ya de hai sim chap char bra khol bra mai check to ne ko masi video je ai thanam mane bo ko ba mateng ko ka ba ma de ma ju besin ka bo gi ko ba ju ko lem ya da le ba adu de ne du tang nuai tri ai ju camera angle nu je ai cha to jaw ni ne pen de adu testing to ri ko balance to excellent la ko si मैम तो से एक्सीलेंट लागता है कि सी यार अपने सी लो बैलेंस में चप चार ना भाई काप दा स्मूथ हो हमने है हमने वो ठीक है अंतर ने तो दादी स्मूथ ले ने फाइन काप दा तो मैं सीधा मोड हम ले बस तो सी 1 2 3 जे कैम नते हम भाई 1 सीधा मोड लो सेम बे है बको सी के आई कैन सॉफ्टवेयर तो ताक के बको मोड 1 जे कोई सी यूजर संग जे हम तो सी यूजर 1 जिना सिगी कनो जे लेदुने खोगी पेन एंड टिल फॉलो जे सी थमदुने भाईदी खोइना स्वाइना काथरपवा देगी खोथरप मे हमजी आई फुटेज तो जो हापके को बिरो को M2 जिना मु कैन हमदा तो सी सायुं कॉलेज जेते केमना तेसिना मु 3D रोइंग फाइन लेजे आदि 360 लै नमने बा सी पोस्टना मु मोड 3 जिना हुजिकी सिगी एफबी मोसा दा खोगी स्वाइना का बजे स्वाइना का तो स्वाइना लेथो स्वाइना का लेबजे सिगु मजिना मु कैनो ने एफबी मोड को यो सिजे को सिगु मजिना मु एफबी मोड को वे सिने अदुगा अहाम बदा आई साब सेटिंग जे सी सेमल वे कांदा यारेगेदी तेजस ता फर्स्ट संग हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन तो बिरनी फर्स्ट ता को अदु सेकंड दा मोटो पैरामीटर जे मु सेकंड तो बिरनी अदुगा थर्ड ता कोई बैलेंस टेस्ट एवरी टाइम बैलेंस टेस्ट सी जा लोय तौता गदी एकदम कापदा स्मूथ ओरने अदुने सी ने रोनिन एस की ट्यूटोरियल जे याम लाइव ने कसु याम कना लुदम ने दुबु हाइड्रिंगा दि खनी लुबने को आई साइ जब दो मासी बैलेंस दा हान ता हान बिगो अदु मतुंग दा कैलिब्रेशन तोरगा याम फजना सिनबा यारबनी अदुने सिगी वीडियो जे